Wasya wa Muimi. Mwana musaisi ya kalifundi wa kilungu kingi cha Wasya wa Muimi. Vani mutongo TV ngwatani ya mukamba na ende kile binda tukoma na neke na ende wesethia ni twa uthethe siendini wa Uimi waku wa sendu siki bathukanyo sendu sia mundani kana memea na indo neke na ende wesethia Uimi waku ni wesethia utona kuhusia matunda na kama matunda na wesethia wina mbesa itona kuhutethia mubuko ende nye nita wa Steven Mwema muthanyani wa umundi tuibandu beta wa kiteini na kiteini itha imutituni na kundu kwita wa constituency ya Masako, county ya Masako na twatembea muthenya wa umuthi ni twakomana na Muimi wa kindukita wa Nguku na ende Nguku ni suma cia matumbi na ni suma cia nama kana kaita ugathi ucio mbesa mundu acio tuwetha twinane muthenya wa umuthi watindata Nesa. Wewe wita wata Nita William Mutuko wa Makau. Wita William Mutuko wa Makau. Uimi eka Nguku. We niki woni olike Uimi. Uimi no ni ndethia muno nundu wa mbe niko nenga liwa kwa na familia yakwa. Na wetho wi mwingi ni nguta. Number 2 no nengo andu ma musiwia. Tutwambe ombola ipa number 1 wase no kunenga liwa kwena. Kwatupendie pisa ya mundu tena sindu sia mundu tena liwa ke musi. Etha ena thina wanata ukesethia yu ni lazima athi okomie likundu kungi. Waina thina mo wisa kwase yu enda kwesethia wina liwa kumusi. Ethio we thina wa nina ni muthukomi na ila ngwendo sindu ila cia family oithia cionthe na ilo thiutho wanza na ila nethie Uimi no ndethia enokie na alika Uimini withi netha na provision ya family. Number 2 mama wako no business sindu imwe no kuta kumana na Uimi. 93 family wia withia andu mamuciala makwa me wia ni yende there otwe kwa leu niki ndu chapata kwisethia utekumia leu kuya sokoni Uimi bamusi kiibata muno nundu sometimes tinela technicality ya kuima organic food juni amba kuima mbwai mboka nitumite organic method ila itenda fertilizer nilo tumite fuwa kumwene ute utho wa fertilizer na nuna fertilizer wina chemicals kwa uenda uya sukuma nzeo ibandie musi kwaku na no control use of chemicals like fertilizer kwa wila ngwithimia nundu wa GMO things we makilo kwenda no tona uya nesa Yes. Ona ba kwa Nguku Nguku mwitu kana ira itona wasiendo kana sikawata you in context ila tunayo munthi to kwima Nguku kuona kiuno kio kutethia wesethia we sure pio kindu kiki ina madhara kwanza ba ukotebo yu nendie Nguku nundu nyene mutangwa mweji wa nama na ata namani italika namani wisaithia jupaja ona ng'ombe ila tiuja mbingi itonetwe singano ndwisaithia we sure kilo ja na isio nina mama wakwa tewa na Nguku ni wambiye project yake na nesa utake over na noka na ithia Nguku yunenda nama tikita kwa toka kuku tukaya Nguku wishua nu withitie ndina itendone itena chau ni wasubia mwi waku na ni mwayo na manesa namba 2 matumbi ila twendo matumbi wendo yo kwacha yumandwa yo soba withie tumbi na wathi ready so matona asiaki matena ni kana cia ni mituki twikenjie mo masama ma mituki muno withia mazamazu yana within a month kana 2 months na zina UCA chemicals ni ukulie kwa kindogeta wa health kana Uima wa mwi twasie wewe na Nguku cia kuima pamusi yu na ndutone rezi ndo isu wenenga mbemba kana ngima kana ila ndo cionthe na kepe mundu ngi ba kuthikuwa ina masokoni itone rezi ndo isu Uima wenu wa mwi no tona kwetha tofauti completely tofauti pio nundu muyo ena chances ona kanza ila yuwetwa kukwata nundu eya leu wina chemicals na obviously tiwa kanza yumana na ya sindu isi na chemicals kwa upe na kibathokoni kinene I'll be a bit safer nimbwa ni musubi kumuno kwi mundu yo kuthoa sindu cia sokoni number 2 ona kauni nguthoa leu withia kicha kwitwa either also cheaper than kuma kuya sokoni no ithia ni waya nesanga kwi mundu lo kuthiutha wa sokoni yes na ine ukulia ati so pendo la megala ilo bi Masako kitui ona Kisumu kundu kwi kibathukani so na imwe ila siteza kuma sokoni ni ndone
ni kuya mundu kana ailete kuthi kukatamusita pa amiosa pa kwa Muimi mbene nigo tona kwetha every sure exactly ni advice andu ala meilobi me masaku etha ibatoneka ona etha ka weekend no tona othia kalili obu village Muimi ulo imanguku yuta yuna mbeye akoka akasienda nguku itendo kwani na chemicals aitho wabu ona etha twakaja na andu make musi no matuka andu mekala imwe menda oya kindu liu musio utena chemicals na no cio kethia no amana kiloya kiiliata ti kindu okito kuthou ni kwitha for the sake of meat with our meat nzunge na no wisa ubizi na etha ndwisa ubizia ukawose kwa Muimi webu akubi no ithi withia ni wala na mentionesa Nguku ti white meat ni white meat correct okay yue pesa ndilo twele se walikie Uimi kendo chambe Wasya netwa mina kiucha wenda pe the value kendo cha kele Wasya ni financial support no rusange Nguku yithela ni tu utosya ona wita ona we mutangwa aye yithela ona ni mutangwa ndimina ni mbingi like van kilos to 100 na ndimina wiza ithia ni cia thogwa ni cia tempesa musi no isa ithia ni twa support yana kindu cha muthemba ucio ko ti kuya kuoka ni pamwe na kumando financial support kumana kindu ni okulie nye tasi ne thukuma Eldoret kana Ilobi pe na kana wanetha popote bala ni thukuma wanetha ni andike to bandu ba kuithia pe importance mio kana ni umuhimu wiba wa mundu kwitha ena kaindo kangike kwete ini kamote nondu we pe bala wandikitwe kana mundu pe bala ukumya mbesa lakini kaka akuyu ukesida pe bandu bangi ukumya mbesa kiukila kicha maana for example ni mwalimu retired principal wa Kiteini Secondary School ila ina retire 2018 inokie no na kwikalo mano uteno ndungi ingoto lingi je mabandu bangi withia street awiwe na thina ko unikana wikale maisha masio manda undungi wa kwika undumwe ti mpesa ukumanda nuenda kwitha we busy in life like me I am very busy kuma Monday kwenda Friday wandima na chuma kithela that work keeps you busy okay there nu we maundu maingi na on the same thing ulo akendo keu witha no manthe ngotole ko kindu kicha kosa kingi wike ni under pension ni kwata lakini kauni kanini nikenda ongela kange at the end of the month with the wabula nyu ndo na stress ko ni important with the ni wongela kange keba ute okay ne kenda ndu bando mo retire na makathi okukwatyo mondo ange maka kuna ni depression nundu wa mundu la ukito retire kana lo retire woni walikile Uimini pabe na mundu la ukito retire batele tebanini a retire mundu sitonyo munengo tawe mundu muyai ebange na although ndio kwa webange otielie miaka eli waile kwitha webangie batielie miaka 15 20 years ago tondu nyinambiye prepare for my retire even 30 years ata nisinga retire preparation is in preparation sune kie maundu maingi muno I have plots okay you ngautabye muna akia thriva miaka ya 205 kwa sio ketina na you ni retire I did another one at Motituni na indi on top of that no kanetha na ngombe cia no muthi uciona cio vai mathia no kanetha na mitunda netha na wemiona kaungo miunda ko kwitu mbemba italila wa munota you know moni ondu kwikalile ko wika either wina cindo mbingi kicha faili with ndu tono kwata kindu kingi ngalikwenlengi ko ni tabia mundu lo kwenda uko retire ndakoke either na stress ambi preparation cia retire tene na jika maundu ethwa ni Uimi ambi omanaka imata etha ni ngombe yiya ambi omandaka ambiga na etha sure na liu kauma ba ethiwa no sindu ingita plot construction ambi yetene nuka unenga mbesa at the end of the month it is stress well, you just go and collect money from the tenants okindu kila isi ogethia we sawa na etha ni Uimi ogese na etha Uimi na etha Uimi nuta nuta embwa ni maembe ta yune vinda maembe etha no Uimi wangu kunuta kuma sako moteli meenda Nguku meenda sindo bingi watu hao witwa yimwe ni wendukia musi we sawa we saithi ani wane wandaia ndukatwe we officer na we nduko thithi ani Wasya market musi na position ya leadership ya nundu ndina kindu no usini kwa mundu ebangete no la kwa tayari you there aini ni retire tayari we uko batethi na my friend nundu mundu we ambao telema na telema stress yuka neti na watu 3 years depression na ekangotabye ibetiti twa tinzio muno wenduka na wetho tena income
ni ukomo we kangu tabi my friend na twekalanite ne sevinde sio nengi woka ithote kindu we yuko na musiusu tai na bata nundu ndukoete kindu musiusu na ibe kuiwa kila muthenya ye paye wa kila mundu lazima contribute kwani wendo ne wa kindu wendo yuko te kotoka kotaenda na mbesa ya andu kakengwe mwanake munini wona wetumania Wasya okaritaja wende kula kwimba mote ndululu ugakomo no energy for example nacio nengi ndo provide kibetiki ya mundu me sawa na kibetiki ko ikitia kindu ila wenda umala umeni twa ile wi sawa waka umala umeti zacio ndo tabaze ibeti wenda kwikata ukawe mwene ukase yunenda uthinza ukaumala etha kibetiki no ndo kinengo o treat ona chuchumalie nye mundu wa utembea nyini wa utembea kyo kitembeza siacho ukakitwa aye andu amajita wai nima kumendeiniwa ngewesiwa inge waya kibetio kitie we ready transport kuthiu ya kula mukathi nyindikalanda endene Mombasa ona mwako ucio wathela ni okweju ni bangi tothi Masai Mara na kibeti kiki ndunitia ni nyengu kitwa kiwe kina the ebo kutasie mundu ni walete ethane kuima ni walete wipange sindu icio nthe na uimi wendo mbesa nundu nini mani very expensive either wina mbesa cia uimi nduka kuima au utena mbesa wina cio banu sindu wini very expensive mbwana mbeu either ni upkeep elekela kindu sindu icio nthe nzienda mbesa kwa umundu ume ebangite ajuka kwendo kataka cia likoni mau atena some capital ya kwasya niambia kini na chau lakini my advice la nene muno ibange tene twasia kwa uwesethia uwoka uwoka ni retire bwana mwema ndio kuya bubethi na munene muno na tio uwo ngukuya yu withia musiusu ndi na muguo etho iwenuka na ndwa ibanga na wikita ikala bumusinde ona ndwi na undu wa mukojika na ona kuthia umeni kunyuza wo chai uthithia within 1 year watu ikai alameta wai mbalamoko tisasi onthe ndo yechei nienda kambau na nini koma niti amo oju amwe mari yiti na wakwa amwe mari yiti na wakwa nenge mbau ni nyichei yu maisha asu we nda amo kubikia ba wetwa mweshi 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 munene okay thiaziwe waile itha utembete kufua mbele nundu webangie na by shortcut nikenda hii to the break tambiro the break peke ndo kimwe kithina cia andu ala professional we wa mwalimu no kesitha either mundu ngipe mundu angeweka lakini no kuyona muno ona sindu ini no kwatangana na Nguku kana chao andu acio tonomea ata we wa kwanza principle aina yuno kwima Nguku na we na ngombe na sindu ingi ala mekuwa ayenye ntikwa tiunyi for life to succeed you must be able while othinthi palape andu alangi ukethia mwabula namo tayu uimi uyu ni na amini na retire na thina ligana gikundi kingi kitwa ikinya na juu ikinya nethia kwa mateme na project ya incubator kwa alicha masui yuke kandinethi kuthea ningetu kithani principal ndibalana na ndo manthi wewe atandisa ina manie sindui na thina manati matumbi mekuma members makota nimo inambe yewe mwakwa namo kwa uni kubulana na ndo no ithi anthi ndukambie kwiwa we principal ndubulana na ndo tembete na amubu kondo ikindu Nguku si mpesa Nguku si mpesa ambao ngamile stories no gotwelese mwana musia ise nyene tawa Steven Mwema twikutone na kwema Nguku tu ambao sembo thi muone inde ni wa mana stories ya Uimi na neki walete kwibanga tene yitu asioka Nguku ni tume ya kuma yeni ni mpaka iso likesiliane kana iso likakuya andukane ukwata mbesa twithiani Wasya wa Muimi. Mwana musesia ni mutango TV ngwatani ya mukamba twende na kuema na inde muthanyani wa umundi twende na kuema Nguku kwa katu isi Nguku situikana hata na yoneka ndi wesethe ane apiki abandu itona kutethi yue pe kenda utwelesya hii undu walikile uwa Nguku ni waindi wako manana kikundi nekana mundu amanondo na kiotono ulikuwa ke ithi labo ila twandi twa likana kikundi kune twa agree the members twitha na project ya kikundi puni wa retire into retire ni retire already ni komanda wa waku musinenuka na thitu apulana na twa agree kikundi ni twithe na incubator
ya utwalikilia cia masui tikathoa matumbi tikalikilwe matumbi na matumbi asu twa mamina kwalikwa members mayosa maithi kwithea kuma want ko manenga 3 to 1 week na tuikua tuyuka kwambia kwea na tuiona ula liwita wa chick mash itha merry go round kuthio ko kila mundu akanewa kana mwana apu you na isia alikwa mbingi like 200 300 our machine and 528 matumbi itwa twalikwa etago kwa members no lazima makakua imwe makana onde kila mundu akathina na make akaenda kwambia kwea yuko ke 3 days 4 5 days hard uyambiana chikimash lakini cost muchangia ini tuiba kila mundu kasui tiyo wa matumbi inyonde ithionde na yalikwa uikua kasui mithiana at 100 na incubator ni nyonde incubator jitu ithionde ni tuthoete na itu ya stima tukathoya sindu expenses cionde cia chau cia incubator na indikalikwa tuyuka tiyitikala nundu mundu mwenda tona 500 ni mbingi tuthia na kila mundu ikuo ndu wiana titina lazima kuya ciana nduna ukuamwa wa 50 ungi wa 30 onolo kwenda yana kuya nundu kyangi matwatha matenda 30 time na yuma thoi ni muite matumbi ni mwibete stima mwathoi silingi no yana sithi kwao sithi kwa kikundi o cio thio kwa kikundi sienda saving ya kikundi ni kana I provide for matumbi tiito ga kwikaika na baisti mo ibawa he mundu la with I take care of that to yetu kwa mundu muci na akeitu mwiba ka token ni monthly kumbe saini cia kwithia ni twa support kwa uamina kosa ukaete ba muci whichever the number you say peto sweet tofauti pe nguku kibathukani okeze nando pe ila kienyeji pe improved kienyeji pe no layers ne whatever yes you know broilers imwe thana siba ithi kwa either na improved kienyeji ila muno tenda cia matumbi improved kienyeji ugethe ati namba kwa sababu broiler kana kwikata tuiko improved kienyeji na pe nguinite saitu kana cia kisungu cia kulecha tu isi wekese thano siko itiwa kusobwikia isu nikimoto saa isu sina advantage mio kwa ino si improved kienyeji pandu ba hii lekasema tumbe ma grade isu cia kisungu nundu currently and waingi me prefer kienyeji kuku ona ila wathi hotelini etho ile takwa ndi sawa ya ino ya broiler nundu nienda kienyeji nundu ila kusovyo la mwingu tabisie ko uisi na market muno kute ila cia the grade ones ila yani kienyeji not either original ti original ti wa thitito nienda kienyeji no ikira nesa we comfortable angi ni na ma ogwo no yenda kwa andu matenda ukulia lakini we careful with your body wenda kienyeji kwa utu ukati ya kienyeji yoza improved kienyeji matumbi mwitha more specifically ma improved kienyeji ipe mundu la you to supply na matumbi tishua nundu itumbi yala yulika ndino incubator yala either ye odd than 7 days kwa upe mundu la tuenda kwake kuenda kuosa matumbi endha ikreti cia nonduna na kwake mwambio ne umambie wanthina lakini juu itina wa umania ni malikasia close to 80%. Mo manata nani makine ula tu thoya ndatu ashua ena nzamba no either serious no either yuko pike hapo ni tu muikie no amenu mo kama malekwe ni mwiki hapo kwa incubator na mweka hotanyu you know ndo akwetha ti namba ubikia hapa uyu ati tinambie project so last year October September ti namba either ti na tutono supply matumbi nesa lakini tukite level usu ithia member ni tutono supply matumbi to the incubator wese da ikundi kienu nikala tu self sustaining ukethia yu matumbi ti itho wanza kila mundu aithia nguku ta around yana na matumbi no kukola ni around 20 per day na kiolongi uu withia matumbi ala 500 something ni meana within members no naita cut the cost of kuthoa matumbi na ndona kikundi cha mbia ku generate some income na itu yobwe pe ikienyeji mbene yu eka improved kienyeji kienyeji kina thina mo muteko ya necho kienyeji no na kiana ombola na kiuka standard ile kwenda tu kwenda kwa nguku kwetu kethia ina kilo ile no yethia kienyeji tungi tutenu tuikuana standard ile enda wakiuthi makukikilo uipikia kilo ilo tona kwesi oyenda ona ila taka utanza no in terms of you kulecha hii ile kasi ndo mwaka na improved ni better ndona nenge the word improved there's an improved ngaliko sionde kwa kuyana kwa kulecha
nicho tuenda improve tukethia ni tioba tina ba kienyeji tiba katikati na tina thi ila changredi o nyume tuki na improved ni bwikia ini byikia nicho nakuyayu mundu wenda upyikithia lakini we are trying tina amba upyika level isu nundu no maswima ende na kuyana ini ni believe kana iketha itono obyikia na twitho na maswi kuma ba na twitha na nzamba nzio ile itona kwithwa itunenga on grade zio ya Nguku wona obwikithia bandu bo twa incubator ni kiuni tu mana tu compare na incubator na nundu niona incubator nundu wake kusupport gikundi either i better tikinenge wia ndona ngatwika ningu byikithia no wona yenda ukamea mbega na jokes isiwe etela twese I like that twakuya ezizenda kubyikia tio minengo matumbele atatu nonu ndishwa namo lakini ndishwa na chao na incubator ni mumanesa no try na jo wize ithia na wa minengo ndizina charo kethia ni kwenda kubyikia aye yue na wathi waete matumbe maswita 50 kwa toto process yes masuya su 50 mwambioni tina plan ya kana mamba kwitha me fascinated na kwa baatu ketha mana bitukaniye ba kwa incubator ku vaccinatewa woka kindu chambe nukutona nzanzo kike nikanosie mauwa ala matona kuka ukatona nzanzo ene katengemea ni twitha na expert ala matwa device ya ama livestock like on Monday ni mana tuthokete ni matwa device muno ono undu twaile kuithia Nguku kwa uwa suma tutapia undu twaile kuithwa majuka makasanza kana twiba ya incubator ni twa umou twi 1-3-4 days old makatona yutu amina kukua nukabanga iya na ndiambia sembwa isa nengwa ndawesu ndiambia winenka kuyithia tengemea the enge kaswi kapiko au kailo nengwa chicken mash nila depending na company lova ya uyuko inenga na yetha wisi wetunengata na kindu kingi ndiwa hapa pe utumoto nonenga uketha ni leu mwingi ona tu kwananga exactly you ile we careful na kithimo ukethia no thimia nesa tutu nine betu wa mina kushikio kwacha every morning ni wa ilova tuta no ipathesia pio nundu kikoni kingi kietai diseases ya mithemba kwa uwe maintain ke utheu na wa mino we provide enough water to ni nzangu kwene sia ni nzaki ukinge muno ni ukole pukwa water pe ando kiukela mathamba na mathambingwa icho maenda kwete hapana ni kiwu clean kiwu kithe antibiotic antibiotic ukethe anu tona kwikata okay kia kiwuni pe na mwingi very important zita wa paraffin zita wa ni liquid paraffin nundu wa usuvyo ukokokekia kila kiwuni na muthembosu wisilite kwa ameta wa maveti maka kwa device wichwani kanu o manani ukethia Nguku esu ni tha i safe magonjwa ala matone umanza na withia ndi twasuvya yuona wekala etina wa close to no nenda tuto yuma pupio pe ando ala ona ila Nguku cia musisia kienyeji ila cia kalao meki yaki ukithuku ni Nguku no cia improved kienyeji okay kana Nguku yo ndeje kiucha yo special ndo andu meke okay my advice to the farmers yani nitabia aimionde uyitho yiwo kienyeji mwa Nguku anuku manguku na nuitha cia Nguku ona cithe no ila cia kienyeji kana ila cia traditional kukusi tumia kindu kitheu nundu wona watumia kindu kiko witia diseases kana mowau Nguku ni ciaku itho akiwu kitheu kiwu very clean na kila kwacha tu contain twa kiwu kana tutwiki akiwu thambia wambia ingi muthena twi very clean nundu woka kwikianise na maima Nguku wiwa kana yindi kiko na si attract mowau kwa mundu wonthe kuithia na mendeini utheu na ti Nguku cioka mwithi wonthe waindo tuneiwe aile kwithwa mutheu we mwene mbwe mutheu ni kana with the example wonta no you kala kiko yo na ti uthi kwatia Nguku kiko akana wau we kiko kethio byao kiko withi Nguku ne ndwiso kuye o sindu itona kweta kana Nguku iko ta role model na sike kala sina kiko yeye so utheu ni very important yes ni ukoli ati ne no se kasui ne Nguku improved kienyeji peke ndo kita free range la wathuka ikathi kwenanga shughuli na yesa koka improved kienyeji no wile tika ithi kwenanga shughuli free range ni asia ni wende ba kwa pe na chain lingino
undu utona kwika nesa in a standard way either wina chain link kana wiye bandu utona seuma nombela uintendite sikale itona ukauthiuka lakini ndukainenge kwitha na free range swithe seuma basa nundu wa one petu mikote atari mikote ni tulasa mutu isa nguku yupa na kili tuiliu twethia kamwe kalikile kamukote imagine bakwa kwa undu baili no isa ithia nikalika nguku isu si ba itembete free lunch isu isu ko kakethiwe kaiwe kwa upe pata wa kwitho ye na yupa ni intended tukethia sangi ni ukakota sua pa inside there lakini in temporarily ukethia one day ndisa no ithinguya si otasua na si safe no free range no ithi kwa mutu ikathi kwete mauku maku nacio ti ucio wa ile chaba asi ambe uthi misilengi ni uthi tayungu kwa very sensitive ni uthi kwa mutu ino ithi ya ku outbreak yo wau si kwete si ukekugwa ile ingi cia kucionde kwa ugu ni ucio ukai maintain bandu bamwe withia no kwako you kaswine naete ni kwate tumbe ambe itinepindana twasie nguku iko either mostly mature after 3 months kwa uwi tumbi yambe kwa atala 3 months yukuma ba undu na kwa tumbi yambe nondo isa kwa inamba kwamba kwelecha nondo inamba ubika 3 months kuma siambe yakwe kate na ukikitengemea na undu uthiesetie na provision of nzamba na either nwenda ye mixed up lakini kulecha ndio ni nzamba lakini kwa after 3 months you can expect we no kule we mino kutetha itine anyway ewe mino ndethetie ona either tiba ngukuni walilia baanza ni na avocados avocado ni sindu imwe simbwe asina mbesa muno ila siaka usia nuka ndibiko ungethia ona etha tinye in charge mama wakwa ni the ate akambia kakilitika na ibangu ne wangili na imbwate iyana itano na nundu ndio sienda muno ndina thino no inguku na inguku yubane nditwambia kuthosya na ni sure ila nitumanda order kwa uni kwetha be bandu be order projection you are projecting wana bili ate niona uthoetie for example wina twambio thiana na witho wa kwa mbesa cianthe like 500 ndona tupesa uno tuzo yambia kwa yambia ndatiamba tambatito uizia hii namba ongelete no ugo imgo yongela au imbesa ila twana kwata ni muvya muno wase kukwita wa kiteini na yindi no andu sub location Motituni location Motituni Ngalani ward Machakos county so you mundu wakita wase kweta kwa esitanguku yu kwa eta kwa William Makau kwa William Makau no to the bana ithi anguku okay ba withitwa ni twambia utho ni anguku ba ni withi aisawa ni muvya muno ndo na mutongo aya nyeneta wa Steven Mwema ni to imanguku na indi ni to koma na chuma ne chukite to mekindu kingi kikibadhukanyo tiwa nesa Wasya wa Muimi.